my Ghana tea for Yamuson Adwenepahene, aka Enkrata mu King Kong, aka Fufuken, aka Bema Yamfani Yiri any form, aka Mutuana Omaida Omatium, Mr. No Pressure. I was sending the crossbars on why the noble modern ashe video we Eda Mamma video bia who hear me ye pa. Video bia a sombo, Emma me ye pa, and then the two from Boko. And they can cool, slow down. And number 10 sem. Papa for na omompa moma yeno. Papa ya odawe okahombi. Papa for na omawo ma ba wiase a sabi enkra na etumpon enkra na ekoso a omompe no papa we oye first person. Papa for na omoma kwa awale a amso omo na omoma eda ewo hunhum no. Papa we okahombi. And number 10 sem me to from Boko. Mun share video no. Na omomo kolon no. Omo nyino mun tie nie pa. Yamfofo nyina ntie nie pa. Enough is enough. Papa yi wanfo obuo na ne die ama me ene me yere. Papa ya oda we na ka me de minim se wo ye mase. Papa ya oda we na ka me de minim se bi ona ka wo oba fe fa me ne tie. E ma me. So ati ase. Enso no papa no anfo obuo ene die anya ama ye. Amsa papa yi esimi mu ade abusua menya na hwe enamba tiensem eya no kura me ne mase be ma ye nkasa me media no mekuta me platform ti me ntwen ema wo bi ena me kansem efanto yesi fie bia me nsan ye de ewum na me nsan na ewum no me ne me yere ne me made ye odo wo ye ntempa odo ewo ye ntem uba so share video no ma me na video ye video bia ehia me ye pa me ne me yere ne me made odo wo ye ntem ti mumusa papa no se ne ba wale awie nkade be no ope mumusa papa no se ne suba ben e na odi free no mofra brem e de nyini ye ni kuro mangasa no edin pe no waje se papa ya oda wo ya wo se wo ye na se no me no wo se ma wale ne ba na se wonte ase a nyame ene ma me Adwenepahene ko hia ne ba no nyame ne ma me Adwenepahene me ko hia me yere ene wa me yire nyina papa na nkasa na eye ne ya me na nwene ho da se me dey me ba social media papa yi ade bi ese asewo ye manase bia no me ye de ma no na se ne papa we atimi ene matamfo enyina akwaye baako no wo se ekọ twa ntro atom so de ese memu ade de a ene me kire papa no se memu ade a ene mesua firi no ho me ba school e won ho me sensan certificate bia e dey efiri no ho me kire no nipa papa yi usole a ukogina omo ho se ye medi me ne me yiratem wo ba wo wangasa wo ba wo papa wangasa wo ba wonya wo hwe wo patu prekope ene wo ba ayaka usole a me na me yasew no udi matem anopa aviane nwumle na sabi de wuyeye se bema wo mpe oba no obegjae oba no papa yi ne ma o mampanyimfo wo nya me wife na epanyi ene mbekire mo semu ne ma wo say me wife o ye innocent ya say papa anya hwe abone so nya de enye hwe papa anya hwe abone so enye hwe papa yi obi antan no me ma wale me yere amaw wajensa masa wale no won krata so be ma bai ene be ye sa de wi Adwenepahene me ye nka obampo akwa wale na ka wale no ekoyi a kese wodu anigye eteye kire papa se wuni mu ameka kire eye wunu ya Florence wunti one me nkasa biem wunu ya ba Florence a ye wale a oba bi no ofiri Bremen eba bi no wo papa wunti no one ye nkasa because ne ye ba besrawo wo ye se usuba nti no ma ye mafie ho biem na me ye se da bi sabi o me man of peace masse no be endai to car drive 5 good hours eba ufie wo sole a o ma me yere enna me yere wala wie onya akra biem me yere wala wie onya akra biem me tena ho e man kwasiafo bia na papa we ne nkra to fefe wafo masse o me do bo na ni die de ma na wutimi ne nkra to fefe wafo ekotwa hia
na wo yemba wo kan oba ho asem se didi oba atem to wo kwa kan no kore ebusua dentia me ne masen kasa no se mase oni ahomobro emanipa mase ni ahomobro manipa mekyere mwade ntia me ne no enkasa na kasa so de me Adwenepahene me kine clear me ne nkasa biom da yesi mase abaye metamfo kese pa wabaye metamfo kese because se obi a wonim se me ne wo mo enka na wo papa yi utumi na wo nyina kotwa hia na ko di matem kire wo mo papa wanga sempo no oba wudi kan ne wo ye no wo nkasa okasa kire wo yere ane se ya me wife maame ote Ghana no na owo no ho yie pa wo do yere ba abru kire no papa de ba de pa na atim ye ma yere toda me yere maame mpo na mesungum yem edema no unye nipa bia ese ka wotim kwa abonten ekodidi atem wo pray victim wo di ka de ko nkobesi ho ko keke kan sem bebre woni mun nkobesi maame o me wale nkobesi maame anu aduane bia mama wale ase €50 eno yi edebre wanu aduane ama woni maame da but uptim ba abonten abekeke kan sem papa we start here nenye ne ma edi ahwe na che papa we timi bia no ka se ono ba so life ama me na omo mo hwe me no egya me hwe nti papa we me hia me yere sanya me a o nka me yere ebia sa me mpo no nka mema omo ne na de da rough no sanya me a ena me kuta akoma pa mo akukudura nka papa yi ka de we a wasi ama ne mana ye basa no ompe ne mayiye no kropa na me ka cho ne mebo ne mma ne bia nu asem se wose me yire mu ade me yire bu ade pa me Adwenepahene na ase am bi mfa me yire nim enye fom basa me se me yire mu ade a ka me timi ne ntena me yire bu ade pa enough is enough mo share video no papa na wose me di atem no wo ukodidi ba o mi atem kodidi vice president atem me baba srawa o saka chem se me ma okwan na say yusu me platform no for di eye vice president atem na me say asew sabi me timi sa anya sa ade no e ma o saka kodidi ba o mi atem e me platform so me nya sa ade no sa ate no na say wa broni na na ado nsensem na ba no papa esole a me na fon so politics wotimi politics unti no masu di manim ya fom di matem anopa na ewie na enwumle sabi me yere awo akwa ketwa saata na na mankwa anajo awayawo akwa ketwa na me krampa Adwenepahene me ne me wife nyina ya de eba mo ho ema me wife ebedi be kana se be 2 months na saata yehya awale ne se mu no papa we ye no mabebre o try bia se ka awale no enye de ema so but nam se me do me yiri ntino me wale me yere ade o kan bia me ye ma no ensuompo omomu firi Stuttgart ya eba awale na se no se nyame na me nya asafo nyame na me bo me homodene etimi yi makomam ayem bibia esaten bibia apa ka papa we gumani mase saada no je na papa wo pe firi o ma ho o ma wawo ma ba wiase no ade be na wo pe ka aden na ntu ma ho entomo mitimi firi papa we se papa be bia wanyina duri tade ntan wutimi na o manyina enka mom sabi ka fa so a we bro kakra we so bro kakra we so bro kakra na ka ye kama papa umpo waso ndwie abusia me kama sem ka stia yesi so bo wa edisa woka me na me kotu papa ne fo no papa ne di matem ka kire me se nyem na metu no fo na we na oye ni nyina achi no omo mfiri Stuttgart ya ba ne fie ensuompo ya nya bia no ofie ho common water video aye twa free efio ediaba video aye twa free efio ediaba ensompo no mo anya bia no kopem se floor na me ko han ye no ena na maboa me ho ho omo ekasa ma papa ni nyina no papa ni no mo kasa nyina omo nim no kura no but omo nka because of say omo nim say o social media but me Adwenepahene no me won say me go social media obi na obetimi de maba fom obia ntimi ever ma fom obia so ntimi nguma nim ase me ne me yere yedo ye ho pa papa yi se won ti ase a kona kokko hyepo because o yere na woni na tie no
na busuafo emfrew endideti emawo oyira busuafo emfrew enka de ese moye wo mufie emawo saa suban na mo makwa awale na mo de taya kire suban na mo makwa awale na mo de taya kire no emoa mo ti papa esa wo se me Adwenepahene ti wonu masem ana wudidi ba omiatem na ma kire mo de ntia me ne masene yen kasande na no woni ba onua ne hwene se aponche vice president no ne hwene se aponche na ono ogirawa no otetrotrom ayi ena no odie ayi kalawole eni ade ena no odie ena de wanya baabi wo so ye vice president tie na no woni ba onua ne hwene se aponche vice president no ne hwene se aponche na ono ogirawa no otetrotrom ayi ena no odie ayi kalawole eni ade ena no odie ena de wanya baabi wo so ye vice president na no woni ba onua ne hwene se aponche vice president no ne hwene se aponche na ono ogirawa no otetrotrom ayi ena no odie ayi kalawole eni ade ena no odie ena de wanya baabi wo so ye vice president abusia mwati papa no masem osimi mu ade o we dey just the beginning papa yi ma edi ahwa na che ko frem atamfo na odi matam kire matamfo aden tie wale ye wale wo abusuam e ma oye sei abusia me wife ni sister baako eti Germany yayi Frankfurt ona me wife edina chi but no maame different mother mbeti sa maame no so nu masem e wa ha me wife sister e ko fra nyinsen ma papa we se onko yi nyinsen no entungu e wo Germany ha papa ne ka kire ne ban so onko yi nyinsen no entungu hwa ebuso bi wo wa ukomu a ye papa bi wo wa why na just say wo be ma no unya kudura wo be ja wale no but e bi na sa wale no shira e de ebre wo abrabom munten ye pa tefri na cross kwate se obi e kasa Adwenepahene na Becky ko papa achewa me wife oni achewa pa bia o because onye ne papa hwe o me yire oni achewa pa bia de ma ne papa me Adwenepahene so me ni achewa pa bia e de ma no but e wiase yese sabi abobeka wa ne efri wontumam ti papa wo wonu musem bia beko pasa wo ka cha manfo bia koka because me Adwenepahene no me make ne clear say me ne won kasa so da sane wo utumi ne matamfo ekokoye baako no ese wo be me biggest enemy e ka kire wo na to fo mo ko wo ye maso mintimi ni watem wo ye maso mintimi ni watem but me for ma no ento anum bia mu da me ka kire wo no kure wo se de we am ye ma oba no eye wo ya oba ba na nama o te Frankfurt mumusa se e di tan baba panyin etu free ne nchen se papa so per trend me trend o pa papa wo so per trend se na wo to a wantimi embu ho se wo ya asew na wo tumi de ofie ensem eko social media eko di oba atem di wase atem de I will trend you for free me trend o pa be bo wonu mu nsem e wa ha so tumi sabi na wo mpo no enka oba mpo ene wo nka wotimi ko hu oba atamfo enom koye baako ko hu oba atamfo koye baako se medi oba atem na wo so di oba atem na ye fa ye hu papa enka ko tra ka sheto but me expose me ma wiase nyina hu say onye good father me ma wiase enyina hu because papa obi awa busua the way asole a wudi atanya me nko na ade yam yo ba ma odi kan fa obaba panyin no ade ntina oba no panyin no onwale yebesi ne because ba ma nana ni nya dene obaba panyin na otefa afọto no onyem ye no ukaso nkonkonko yingu ena manfo no kasa ye ena wa anko yengu abusua papa we hu na dwane zu papa we ya dwane enioma papa we edin pa famu abrabum no se me mpa me yire a nke ye jade da se ka me mpa me yire a ke ye jade da papa yi bai enyim ye a o yeso ko yinwo onko yengu abusua
na papa no pamo ne ba panyin no efiri fie ho ekọ aban ho pamo no eduru akiri a akra nsa ba fie no papa wei akra no wo wie ya na aban ema akra ni ska o jiska ni nyina efiri ni ba nsem na ba da bi sabi anya de sa ti adentina ma wo a akra na ase kam ko yi ntumu no na ma wo a mensan efaska ni nyina ma wo papa no so na de ne ba ne ba abuchire nti ese odi skani nyina de ma no na akra no pampers mpo a obeyusu no tam so mebusa ne ska enfiri no ho eno enam so ena ne ba panyin ayefra na nama ote Frankfurt ne edwane free papa no efie ekolon eno na chi enam ko sia me wife me sia me wife fro na to anim se papa me sia obey na mani joba no pese me wale oba no papa no di na echira that was 2016 to echira sa na mse da bi se na mesi me bo se me so wale me yere de me wale me yere ti papa e de na apa afro bi wo papa wo baba bema etimi beduru eye taki ne ba panyi wo ye bema wo mbetena nu asem wa ha beduru taki se ne papa emeboa na papa no so mo na mo na china sata me empo na me boa sa makonta no na otimi beduru Greece na makonta no beduru Greece wie ya papa isa dada ne ba no so wa be fa no efi Greece nta ne ba no ekonya sika kakra no wasende abere papa yi ba be ma wo me kire mo semu a tefi na kwa kwata papa we enu masemu a mentie no wo ye be bronsam se odi papa we achi a unkwa awale e ne ma ho da ena no so ene ne ba ba panyi o Frankfurt no wone mema be 3 ena awo papa aden na wo ma ho nto mo je na wo pe owiase na ne ba be ma ya ene wo Greece nyame adom abusua watime nya broni ba ene na wo na awre wo se ba wo no se papa ni wo se ne ba be ma nya broni ba na wo se kim na papa ne pe broni ni ba number e friend se ma wo nye krata e ma ne ba be ma no papa ne frɛ broni ba no se ma wo nye krata ma ne ba be ma no na ba be ma no enu suban na ne go fa we nyina ba ene se minu ya don hwe me don wo de woni bibia papa we sabi watan ni pani ache na media no me tra o ma wo fo manim enye fom abrante video ya dasu entina ne me ne papa no yen kasa papa ne ehuma bro oni sympathy manipa brante odawoi wo no da west fire ho abusua ya ye brai operation makoma ko be 11 o kidney problem tie ni ye pa o me sabi da bia metufo se na kade Adwenepahene me obibia adentina ka mase no me ne won kasa because ade na wo ye no anya ade obi yale o kidney problem abusua na nipa ne ha me sa Adwenepahene o pese obe share ne experience obe share ne sad story adwuma ye social media nipa ho adwuma nipa ho adwuma ene ye na me say no bra me so metwa interview na bia obi a o wasa ate bia nim no nipa ben no bra itim ko gira dwaye no kokoma na me say no meboa no abusia ena me ne me yire tuka sata masse be me ya o gira me ko so ye hu wacha ena bra so ase onya hwe meba na me gi leave e wa adwuma mu ne tuka drive 5 good hours 5 hours ene e ba wo papa yi adwuma night ye ko ye no wo ko night adwuma no oba no pa na o ma me na o Evans ye ko hai abusia obi akamase no aba be sra wo sabi kai se ka do obuo kakra ma me selam do obuo ma wo no oba ya no benya no ye kwa ede bi okropo na dwane ponto me yam. That was the last time me de kokko sra satana me yere nyam ye babai ti papa is wa mu ho na ukodi atem e da kira ma fo say ye me bo onu musam dia me expose big time me ni watem da o ye mase me di obi atem a wo kwa de me ni watem ba me de wonu asem e na beto ho
na nipa akompare na obiara tu no fo se okwa awale na wase enye na wo yere ya fa wo yere na munwane nko fa wo yere na munwane nko minim se nipa bebre nim sa ansem we mene me yere de any problem bia ne yantem se me no me yere ha abusua kama ja me yere de dada ne papa subanti ne papa yi ne baba awo kolon enne wone me yere nkasa ne baba panyi o muntie papa wo baba panyi ne baba panyi no ne me yere ye fine munya ne free Ghana ba yo wone me yere nkasa ne adente because of say me yere awale agya no baba no me yere sister ene me yere nkasa adente a me yere awale agya no because papa no adina bro ne papa adina baba no abro ne baba no nyem ye no abrante na osia no na na say me hu media no so me meto no obi na wotimi edimati kwa kafom papa upa trender me trender me no atam da over my dead body because we are masse dey na me wife am ne tie no wo na wo no but me trauma media na nyina wo so no ba bia ni padi aduru no wo fa wo seconds e me gu obi anim ase because o ka some to media so e da ho afebo e da ho 1000 years na nkrato so fefe wa fa obi ana ase utumi eko ko fresh ankra no no mo kasa ya record o ne me bo social media ase adan debe na wope debe na wope ase abuso munte video we da hoyi na me wi amato aso da mamo ne baba no ene me yere nkasa because papa yi ne baba no enyem ye no bema a one ne baba no nyem ye no ene abuso ehunu nyansa se oba nyem a yekoye noken omode to papa nanim papa na pene so abusua omunyina tuka efri Frankfurt ekodu kolonwa nom kodu papa we fi a na nsu oto omudu papa ne fie na no omu discussion papa ne nsemu a papa ne bia envelope no ma no atu scanner bo mo sese eska fia we de ede na mde eye na opamo mu firi fie o opamo mu firi fie o na papa yi sabi oton wo ma na abuso mu share video we yo said Adwenepahene sa sem we maye din ache no na obi anfa tu no fo me yere de papa me nya ne ne enya na china da untumi de teme ne me yere edontem wa try bebre untumi so da me ka kirew me pa me yere ntina me wale no won krata so e de kan ho no untumi oye me yere papa but untumi entertainment me yere ntem me ka kirew ne na me ena me say me yere won kasa ho because subai na kita ho no ene ade na wo ye no emwaye ewo ya waliem emwaye ade te subai te sa papa yi tu scan bo ne baba apanyi no be ma ne maame no no mo pie free fie ho omo pie no mo koye no ena anche na ne baba no edwane free fie ho mo musa no se ne baba no te Frankfurt no wa nwane free fie wa no dwane ye e free fie ho papa we solia 2013 papa we free Italy ba kuma from no frame me o frame no sanse wo sai ne ma ade papa wo nim ye no ofre wo na no first thing no say ne ma kire ofre wo na no say ne ma kire mitim dimitie na papa na mu sem a ka me yere kwa kwa wale no na mbate nsem ne so obi awale sem ana obi abusua mu no sa wo pemu nsem atia na watietie mu ye me so wo ye masew min natem medi obi atem but min natem ba me kan nsem a kire ne na me wia ma bo no ngase no masem so wo se me di atem wo de munika nti o no ngase no masem kakra bi wa ha munika nti o no ngase no masem oba wore ne di ka wo ne mami no ex wife munika nti na no masem e wa ha se yenko o suba mbone no a oye ya wanya kunu a wodi abo abrewa no o mfere oba no wo mame akron kamu ya ena wo pagya no na ade no ko
ene okọ ye no kokọ yi ne bayie no ene ode ma no ode ma no ena ayi bayie ni na de eno eye adwuma a ono no ejina ho se omo ebes eye omo pese omo kume eti omo se ye mfa me mra no me bayie ti me kume me bayie de me nsoro bayie o eti se wo so wo ye bayifo a so ye bayifo a wontimi nya me hwe wontimi emfa nya me hwe osi apro wo fie abebie obafo ba tantan onye na na ama no ena papa na osa Adwenepahene ne yire mu ade no me yire papa no on the mic yo wo si ye mu ade ye ni watamu tim de wadi ye we yire wo ex-wife na wudi atam sa no wo ex-wife na wudi atam ti no papa we ni matamfo ayefa ya wie ti wo so ye metamfo me Ɛxpose pa no mercy me Ɛxpose big time say wo say we ni matamfo aye fine ai titi onu mu sem wo ko ye wo ko hye we ye ne baba na wo Frankfurt no ehun asem e na wo kan muntie pa enkra de dua na wo ko hye ye no wo mpo kan nya dua nkwanta enka wuyi ye wo akwala no so wa hwe akwala no ene wo ba begina ho na ka kire se me ma hwe akwala no a ede akwala no aba beduru sa abre ede na aba beduru ane akwala no ma no sika wudi omomo fanya me hwe osi apro wo fie sa abebie obafo ba tantan me bayie de me nsoro bayie o eti sa wo so wo ye bayifo a wontimi nya me hwe wontimi emfa nya me hwe osi apro wo fie sa abebie obafo ba tantan onye na ama no ena wo ko ye wo ko hye enkra de dua na wo ko hye ye no wo mpo kan nya dua nkwanta enka wuyi ye wo akwala no so wa hwe akwala no ena wo ba begina ho na ka kire se me ma hwe akwala no a ede akwala no aba beduru sa abre ede na aba beduru ane akwala no ma no sika wudi nyame betua woka wo nyankopon awo hata ho no se nkola no wudi wo musika bia mimi de mi hia omomo mimi hia omomo a mi hia omohwe na wiase no se obi wo papa no mewa wo be brewa abrabo mu papa because enfifra mate awo nkola we ho no ene ohawa akwala we di me afamu no asem bie no a se nyankopon te esoro pa asem bie no a meka enya adwuma iti wo de wo sori a wo wontufu no nkwasi asem kwa na wudie no because wanya no fo eni ade iti no wo sa kwasi atam na wudie to aso yentie eya ne ex-wife no try to otu apayfo mu betie ne pa sama pa no se me na medi atem meni na atem o wo sole a ofre me yire na wa anya me yira no papa na wa ja ne message atem ne die nko a adenti a wa afre no wa anya no oba akwa wale awie me yire ma akora no fo hwa akora ahomache ti sa akora sole no o change ne ho o hwa akora na se bi anopa no wa po odwuma anopa se crop na ofre me yire no wa anya na me na me de me ho de me yire no kra no menka se na nim rough me na me de me ho de me yire no menka se na nim rough na so ofre me yire no papa na me yire ada because of sa na dwo na o hwe nkora
na no pa no wakọ adwuma pon na wo frɛ no wa nya na atom didie na wo wi a you get the gust esa akoma tanfofo ko bro sem so de kyerɛ omo wo za da bia odi atam yamfiu da bia odi atam yamfiu te wo ex-wife no masem sɛ de bre na wo jefri na ma be ma one ne tie wo ene ma ame akua be ma one ne tie na mko kan ya adwene kyerɛ wa mo se yenye tie edu say cheso de wiase awo no wo nsakira wadwene wiase awo atemudi die no ade firi kwa me nkroma penso no enu a na da sokuta wo ntuwei eya asewa ukọ wale no ne ba na wo enya akoma enya botra wo be gya ne ba no se me di ne papa chi a me donya me ka me sem ka sti a ka me gya me yede dada na nkobesie no kura wato na ankasa no nkobesie no nim papa wo pass na boxer sauce nkobesie se nkobesie de bibia to nkyɛn ai common enemy fighter to nkyɛn a woni papa ne ye papa we onye nipa bi ade ani mpoto no so but ni nyina no metwa me best bia se me bibia de papa no but na ni nso na wo timi ko gina matanfo nkyɛn ekodi matem de a na se bo beka wa efruntuma mu no wa mahunu se no kre pa mes pozu pa edu say fa onya akwadwo so de wiase awo no wo nsakira wadwene wiase awo atemudi die no ade firi kwa me nkroma penso no enu a na da sokuta wo wo de me so ye chenyansa kora wa anya bi asem bia na de ni pattern asem bia na de ni pattern na maku na wudi na tam bo ne be na waye wa wudi na tam sana na akuya kunu wudi na tam ano na akuya kunu na yemi o meyere ne friend na akuya no ti na akuya kunu no one me so na di matem rough oye odo na wudi matem wudi meyira tem na mtimi ka tse papa mesrew oba me ne tie de enfre wo ba ne di oba tem e wase ani mu a wo se wo na wo no tima men kan wo na oba asem but oba no so awale awie adeta oba akwa awale na oba ho ato no na waliem na wo so ma wani nje ka me hu yei ka oba akwa awale a be ma ne tietie no be ma ne ma oba ne hai ka oba ne tantantan no ena nka papa oba ye saade no oba ba na ote Frankfurt no be ma oya second one first one no entimi na antena because of usubanti second be ma esusu etimi bai ene oba ba no be wo ye sata oba no otu awie o ma oba ba no bon sansa so na wo kromo ya utirimo de papa o ma oba ba ne bon sansa mo obi anje sa adwempa yin jai wo ye masimi ni na tem mitini enima sa atem da but as am de no kranto obi an okreda muni mi ye pa muni mi ye me se na dem de to fom boko wo ye masio mitimi ni na tem da because me yira me ne da no ene papa but as I may wiase ehunu papa no suban ko papa na na adwene se adwene kita no se da bia na nige e wone ma ho no pese opam ne ma tika ne ba kwa awale a na wa ma ne ba no agya awale na ka ne ba na san ba betena ne nkyɛn no wa se tietie ne ba no wa se agya na ka se wa wusuban bo ne nti kwa awale no be ma ne ntimi ne wa antena wo ye papa ni bia pimp mo de emma aye pimp ni bi ebi no waka papa fo na oma ma kwa wale a nko peso odi ohaw ni atete ejine mu na ka wale na gu ka me hu enka agya na wusira wale so edu sembe wale me yire papa sika me de ma wo no na wo bia envelope no so na wo yi just 50 euro me wale me yire no sa wo per trend me trend o pa me wale me yire no sika me de ma wo no e sha envelope no na wo bia so e yi 50 euro sa wo de ma me yire na e mesre wa wo se wa pay enama adwene kita wunti no wa moaye me wale me yire wa nya hia fa moaye ke be wale wo ba ka wo ani jiem enama adwene kita wa wo mpa wo mayi nti no wo se be gina wo so be gi nnuane no na mo motete nnuane na akasa no na mo mpeso mba ma mu bi adi because no munni mu yie pa oba ba na o te Frankfurt no second be ma so a oba eso be knocking munteni haye pa first be ma koi papa no pam wo mo a ka ni pa no ba nyimo me na mani ade mani nya de a papa we kama ti ba ngale me yire sa adwempa yin mani nya de a nka wale we kama firi mu de dada
papa no suba ye kita no we dangerous me sha papa we eba eye me wife kamini krata ka papa we me dem ko fie so ne na me sunti no oba ne krata papa me chi me ka cho se krata na sa wan yi na kita oba no me Adwenepahene ma change sa krata ni nyina ma no enu nkuta sa krata ni bi me ka kire article na kita me wife and ne maame no onkuta sa article ni bi to onye anda ne maame bi e obi bia hu bi me ka kire article na ekita wo yere ebi na ekuta me yere ene me yere krata ekita no edimu papa ma fight ma me yere ma force ma me yere because me yere me sia no na me yere ya me mobo wo papa wi me sia me yere no na me yere ya mobo me yere ko school mpa papa we na wo maniska so na ban e ma me yere ska me yere ko school na wo maniska me sia me yere e na me san ye extra bank card na me de bre no me sia me yere take it to the ko school me na me tua then na wo je free ni pa wo me sia me yere no take it to the ko school na wo ntua biem me Adwenepahene na me sacrifice ye Satan boso bi wo mpa na mentimi po save enso no oda na mo ma abaninti no na me sacrifice afeso a na mtumbutom eyiska e de brew sechi ya hye wonu ma e na wo kai o baba no te Frankfurt no be mo to second one esan ba so be ne ho ade no obaye ma wo sa wo geye e de be ne ba ya wo de baba no nensa etu ka hwi e ma me wife Becky e ma me etena ka ni bi e be sin na no sa ga no nim se me wife ma me tena ka ni bi ba Frankfurt ntenan mama sa wo mba ni nyina afa me yere wo time because me yere na yetu awale no me yere na yetu nya be ma na ni edene abaye ne ho ade adentia obaba no second obaba afa so ano bema one ne tie Frankfurt no second bema one ne tie wunti oba no bema odi kan ne wo ye atimi na antena ko bema ne atimi stand wo stress no sole ano pa bia no pa wa ye ojo di bema na tem ne bema nde bu fo so ntimi ne obaba no entena pim e na okoye na obaba no ko she bema wo fro no so ne fa ye funu nyem ye unso obaba no onyima no onka nkyerɛw waba no te Frankfurt no wo so onyimo a na onka nkyerɛw wo hu anu wawo meboa tika ye papa wo ye responsible a nkade na wo ma de besiu kade ba de e na wo ma e de besiu na wo timi tuka e de wo baba ba ma tutu ne namu abaye wo baba ho ade a wo timi tuka e de ne nsa bre no papa den na wo je sa no ma wo tro ama obaba na ote Frankfurt no afa me yere ho tan mesraw ja wale no why waba no oba na ote Frankfurt no ja wale no na wo bre mo no so wale bi ma oba na ote Frankfurt so no en wale bi na wo enipa ja o ma na wo te o ma ni je so no na e moa wo ti obaba ma na wo Greece no tie be bo de obi a kire wo ti obaba ma no after the memo says, "Oh, your papa, so Jimmy, only nyansa." Say, "Oh, nyansa." Where ne bapanyi o papa no se mimi mu ade o mini na temo where ne bapanyi so ne ma no odo wo mo ntemo a se wodo e wo mo ntemo a ti ne ba be ma panyi o Greece papa wetimi frɛ be ma no girlfriend e o ne na wo se ma onye krata anfa ma no papa den mimi de mini watem da wo ye mase but ti o mananu asem say wo say oye ta de ntia ka wo nko ade wo man nyina aso mo nkasa wo ade ntia dentia after the memo says, "Oh, your papa, so Jimmy, only nyansa." Say, "Oh, nyansa, ka wo nya kwasi ade sa." Wo Jimmy papa. Me twa o Greece ya. Wonnim nyansa, ba ga nyam se memra Germany ka me ba ya nka ba me amba. Kwasi ampanyini wo nyansa stupid man mama me abodua kwasi me so na me se na ma miska efa ho
Says sika bia masandi abre obia no, you will be accountable for it. I will go and report you to Western Union. So would Jimmy Sika say where from Germany? I have your passport. I'm telling you today. We are siapa wouldn't answer. I was there when the Baba ma penye o Greece. Papa ne the Baba man na mo how mu papa ne ba no wontumi entumi so na komam. I'm waiting for you. Oba me bo se me be yemu ba. O dey there me. Yes, Romeo. Because only mwabia de boa me. My mama me bobia wo. I will deal with you. I'm telling you today. And so obo wa ma me muja makacha here. So wa ma krum ha ma hu a I will never respect you. Because who nim nyansa, who ni adwene. Wo ye kwasia pa wo. Sa recording ya me no, former me pastor no say me na me ka sa ma chira wo. Once and Baba man kasa ampon ko besu. Ko papa na masupo ehine ne ba no. Wo masupo ehine ne ba no. Ti wanya bibia ma wase a ye bono kro no. Wo se mu ade o. Ba on wonum kasa ene de kwa afa so tete o menti no. O man nyina ne wo nka. Papa, unya futuo kese pa. Why too desperate? Kami Adwenepahene metu aboa mu wa kuma pa. Die be na ka papa wo pa menye ma wo. Die pa na aso ka wo pa me Adwenepahene ka me fitimi fa nye ma wo. Ah, mba pati Ghana wo. Me ma me nti ase. Ka me do aye papa. Bibia wo krom ha. Ah ka me su a kire obi a wo na ka metima ba besu. E de a kire wo. But a number ni bre wo muntino. Papa. Wow. Adia wo ye. Wow de adia uza wo ma no nye fine. Me Adwenepahene no. Se se oni matanfo aye fine no. E sunne. Me so me se me yere se me kan kire o se. On kasa ho bie mu da. Because yawa udi ni pa afam no. Now ka say oh yes I didn't me jai me yere. Enti na no da ko matanfo mo meka. Ah, papa, afa krompo na ye do eso. Me ka kire wo. Afa mpo na wodo na wo yentam na eso. Na asa na betoa ojo so no. Munte de ono agasa na busu afo krompo sa de ye no. That was super trend. Munte de na busu afo de ye no. Yeah. Payin na ka say. Video na Abusofo ni nyina adwa no. Abuso ni nyina adwa papa no. Papa de na age wo wiase. Aden. Why? Na so la ko say nipa. De obaba anyeye. Wo say obaba mpotimi frem na wo say me yere de kire me. Je na wo je fru ma ho. Na wo wi a waka kira manfo say wo mamu ade. Na obata wale bone ho. Obata wale bone ho ko je aba papa. To ba ne mfra wale ho sambre fie de na ba ya ma ba no debe na oba me wife no go school e na apamo no free fie na me wife e go school e na apamo no e free fie e na me je no Stuttgart ya na obeto anu school so ha ti me npa bone fo so per trend the more na so me expose you mo say video ni anko yeah I do say obra payin na ka say video na o ye buy na audio no amanfo aka ho sem nyina me de na me pese me ye ebro na me ho say I do say ogu anu ase me no amanfo aka wonia and I yes I we. Now I do say na opposite there. Saka sawe. Kasa free way sa na de kira wo. Wo oni abi adina. I do say for kana. Say video bio audio. Never can apologize to Baumia. Baumia we a doctor in economics. Our Bank of Ghana Juma wono na apeja omano samre ti
Tiwa. Hello, Kwame. I do say. What I want to say, me tell one can't check. When you say you're made out to one way. Obra Bonsuni. Now, would you ever find how? We politics in our way on. Ever so many of us from our. We'll be our house for the politics of our way. Now. Let's see. I want to say when you say you are done. Oh, yeah. Me Adwenepahene no. Boni ni me ho. But there be papa say the boni edi me. Boni ni me ho. To try me a ubedi kan e o mani. Na wo na kama fa baba. Esi baba. E krokro baba na baba ensu ya. Ase nko asem ne say. Ti sabiu ka wo ne meti no kwan pa so a. E de be pa na pa me Adwenepahene me ntimi nyama. Sabi de shebe num kura na metimi da ma because me kuta akon pa obi oni me bia ni me. Obi oni me bia ni me but oni ye ndi ni yie. Ti sabi ka de obedi matam kura na di ni wo back door. Papa ka obedi me ne me yira tem a ka di e wo back door. Enfa me ho because da bia di matam. Da bia di matam fa me ho but ba bia wo de wo ye onuoma no wa anfa sabi o panyindie anto fom. Nanka wo se obampo edwo so gu na so a ye bepa ye ntwa ntwene. Papa wey etimi bo me wife ema me wife ene owani problem. Papa ye de no bre achewo ye de no be bre achewo ti jai no na wo ye no men se obi abufuo nya se be police asem me ka kirewo me enkrata mu hene nya se be police asem utimi bo me yere ema me yere ni paye pa de phone pa o baketo a wo fie akwaketo a wo be 8 years 9 years utimi bo akwada bia me amanim nie braya woto ya me ye interview o fie o afa na mbebo na ma kirem de ntia me ne wo enkasa nti wo ka wo twa nto akere bloggers no omo mu nia no omo de kasa o bloggers no mu nia no o me manu moduro me wanu e de kasa o nti obi ade find what ti ma trend o pa mu te video am boy anu ti na me ne mase yen kasa video no e be kire bibie mu akire mu Brian Otiwoi I'm a big fan pa na Brian yes me interview na me so oh me ba mase ho nti me ba ye be hia nti me call ye no na mase epese menya ne interview no san ko didi eye na nado atem ene ba omi atem na me se da bi asew sabi me ntimi nyusu me platform no ensan mase etese wo e we didi empanyefo atem wa abra omudidi empanyefo atem no me kutia ntimi nya sa mistake no na mase bufu me fa me wasem hye ne tirim ti abrantewe interview no me be no na wo no e ka se kidney problem my operation anten ho aton kakra je say why fit ena me se me twa the interview ena satan no maba mase wo abeduru na me ka kire asewo se asewo se na so ena good manipa na mra ewusa mu tani e pa o good ewusa mu like video no mame mo like video no na ensem wa ha mo like video no mame wa wo so bia like na kan kama fo na e da ba so na ye nto aso like video no e ma ye ne ye nko no wa ye de no wa share mo ma lo sign nso mo like wa wo so bia try say o be like video na ye de e da ma ye se de be ambati ensem no eji wa wo so bia bo mo de na like na enyina fa nya futuo e ma ye ho na akwa awale bi na papa no ana maame no e support wa na o yire ya so yire mu enyai no e ma ne papa ne maame enya no muntelie pa me so ya masi o mini natem me do bona ni die e da man because me ne ba e ne tie but onyai ne mama no ene ne man life e ma o because o manyi na wie o mkwa awale o yira ne tie no na busa fo me frew e ma me didi watem se no so la wodi yenim e ye fom da bia no enti brawei e ba fio no ena me di ka bo ma se ama ne kire kire nsem ne mu nyina kire ma se sai mama mase amedi di ba omia ene kufu ado atem
me platform so ntino masse de me ho asem ahye ne mu asem ni nyina no no etimi ko me kokofa bra no na saata masse me ba yi nyina ko adwuma najo ade chia ba even se kwa yemfa yenwura sei yenye sei me ntimi nkasa because oye masse adam duru masse ho na ne nua ba e wo breme o ka se won kasa me ho bie mu da because o tu me for say ma me nkọ papa no fie obiem no makọ e no kwen so e be se le woman no ye fere kwa won fa wontia me yesa the woman aka no mintie because oye masse edi ese eni bo ekotirim wonti no woman no on kasa me ho biem aden why me ko fa abrai e ba ya friday on kwa adwuma nwumle ti sabi ke bedu e kwa na papa wodi ma chinchiri ni nyina no nka ni nyina chi no enka friday no na ke betena sa bedi nkomo ka friday no enya betena sa bedi abusuan nkomo afraid me ko fa abra no e ba ya se ma se buafu adentia me ko fa obi a wonya kidney problem aba ne fie ma se buafu se adentia ya ya obi operation na me ko fa nipa no edna ba ne fie se mba ye ne interview wa abra me kire mu nyina kire ma se e mo de ofel no pene eje me so na me aga sa na ho kasa kire me de bra ne ba fie ho no na me wife akabufuo bra no kwaso Adwenepahene de yo di bufuo social media die ya na me kondo pant mpebie na me so me wife be de be fufuo ai de amiedi ti satam me ne masi ekotuka ekoto aponche mpo ma anyu bi ni eja ni nyina wonti me chemu de ntia me ne masi yen kasa no ti kokwan no kotwetwa ne ntro no na ko akire mu nyina e de akire mu na mo hu de we a adesitie to no angasa so life no nye video because ohene no maba mato anum tuo na my ready so na num nsema eguo no wanwe ya ne wura be horo ho se me de bra ne bedru fi wa pe asema me se kamen ka da because no sa bra ne te a obedi awerho but be bia masike kai kan sem ne kono ese me mawiase ehu no nam de bra ne bai ne kwotena ho te ko ba bia tie o abusua ye kwotena ho na na mase ba ma akohye dem nam kwanam so wasew bibia e bokọ de we dem srewa se bia bra na me de na ba no so we na se bia wani nye ho asew me srew ma me ne mpie nya dai enko was oh David na so asew sa de a ene bra ne nyina kwotena ho na aja interview no krampu no usubeto abusabusa na nsem bi de ewum eja wo ya panyi wadwum do na ye nyina no sabio ya hye nipa ne nkuna na nipa so nya awrekekere se won so wanye de sabi wanwu na o kan tasefo ho obuso share video na like it ena mase bema e de osie yo na obetena holo wotena ho seconds na osan so lekoy obuso ya wotena ho na osan so lekoy na me kura no ase mentino obi no obi ase say na wadi kan ene ne yere apreso ho se me nim na me ma brante we wura ne kitchen a obetu fie ho agya oba no tenie pa timi da me nim o sabio nka asew kaka kire me kireche bibia mu kire wo me kireche mu kire wo no ena ka wo pene so a ka wo ka kire me say Evans me mpene so sabi me nia no wo ye mase me do bode ma asew bravo tin na be kireche kwan ya me fa so a yen kasa kwan ti na me nua ba na say wa so no what if effort when ma say ni nyina from A to Z me nua ba na say wa eni ma say ni nyina nta so don't try man try me because try me a wonu mu say ma me bono what tena se a utumi tena auto so sa what tena se a utumi tena auto so etimi ni brand starting interview na no by 10-15 minutes na my wife test me say odo me srew se mu wie interview na fufu na makansi wo no e ma bra no e ma kitchen ha tinima I confuse am oh mama aden tell kasa e so mo like video no mama now say my wife aden na wo kasa tina as interview ko ma confuse tina me test me you say why no say mbapa
ene me maame ko dendende wo dem ama me maame aba me nche wo kitchen ya abeka kire me say mame ma bra no emma nle papa kitchen yesa ne papa say obetu fie ho apu fie no eda mom abusua kasa ne ye mususu no na bra no susu odi fufu ache ti ma promise no so obedidi say na bra no bakra woni di ye chasew ntobi yale a yapona na asew tobi yale a yapamu no free enchen asew aden aden entire wunya ho broma nipa unipa na wa pretend say udo nipa ba nipa no back door no tebuso we na cap head you are sepade cap grass am miangasa Adwenepahene betuto ye masse me to grass any caps at the command me yim say me boa papa yi because of say me no baba et common glass am to the common masse be ma say be ma tonti me kan and am the kind no mo and dabi me chirema ko say glass na blan no ye bu so gum e ma blan no nom ye no glass na me say masse omla boten me show no pictures upon pictures glass bra no enoma no masse e de to bolem adenta ya no operation o kidney problem se mo se me ne masse nkasa na me se me nkasa no ho a asem na se kire no glass anipa no enoma no masse bema ene masse ba e kan bomu e to twe bolem ensu a omoti ano fresh e hwe ma bra no omo hwe so nya to gui e ma plastic na obetu aton no oto twe plastic no woto atwene ti me try interview no so na my wife ka say osere me maye nwura kitchen okra yen konkoja bra no na ebe pie no na masse be ma aso ne baba wodi my wife ochi e de tele wate e bono e ofio masse be ma aso ne baba a wodi my wife ochi de tele wate e bono na me wura okokata na so oh aden sabi ho wo mpa ba fia menya saade no aso de na woye na mtwa so say o me de me nkoi na me yere so de da bia odimachi because o ye menua ba o ye maame o ye bibia se menua ba na say wa wosu menua ba na say wa woni bibia to that me mfa bibia nse me sister because o nyina na ye busua ba ako ti saade nkoi a na mdato nanim ti glass ani pa no ma no papa ye wo uko adwuma mu a uni nipa oyale ye obi operation glass eye nipa no ma no na watimi ato atwene adente nipa no kidney problem nipa no yale oyale bai ya nipa no operation tese oyale o papa na busia me ne me wife me wi abo video no da kire mo because mate free me ne me wife eko ja bra no yes for no na wo bo me wife enua ba wo dinachi de bufu obo no adente akwa ni di ye nam sa so obo ajai me mo akwa ho ho aba me wu anim ase se wo no se wo de nanum ase ba bonten dia me expose no big time nso me kan nyina so no entro bia ni asa me kan ana me ne me wife ekotara kan ikosi ye kosi bra no na me koto aduane abonti o koto aduane de ma bra no se me nua me serew na me se twa bra no ntro se fufu na e kan ye no ye interview no fufu na sai ti me serew we de fa cheme na next time ni aka fufu Friday edi na me bo adwen bi to bra ni tirim sa ni koto dona to ensuo ni coke e kan ho ni de ma bra ya oti hoyi de ntame ni ma se yen kasa no asem ni nyina no ade ntame ni ma se yen kasa no ni ekosi bra no ekosi bra no wie ye no sabi ase na me hu me wo se me na me yale a na se ma se obepomi o se me na me yale a kama se be ma be pome abusa mu se video ma me na obi afanya futu sem e ma no ho koto se ma se be ma e kam na me yira se ma twam ko ani asan e be afie nti e be duru fie na busa me kura de me se ba ma se wo ti wa ye we nyina kura na sabi o ma bo adwen bi ato bra ni tirim nti ka bra kura na adwen nya de enko ho ti e be duru ya no a me bie bola ni mu a ashade a mese kapa bra na anu ma no glass na bra na anu ma no me donya me kam nsem ka stia
Massive bema ene massive ba kan bom ato grass no ato ballem enso so ayehwie ya ye de ma bra no massive bema no oba ahwie enso ato agu ato plastic no ato atwene timi bia so am ka sa aso aden aso ti entina se otimi yasa ti se mama kwa ma didi ba omia ene kufu ado atem am betwa nipa ni interview ntino udi dina so wo yale glass ani pa na no ma no what me ato atwene glass so me am to de bre wo to ana my wife dey go aduan so se me di meti wo didi nyina na me ho na ye pa de in fact me wadwiri mi o mo like video no ma me busa mo like video no ma me why dem me wadwiri me to na mboma ni sei na me su me boma ni me de no osu mass be ma freedom e ba ya e busa ye duru fie wona nkasa na atmosphere wo fie ono ye duru wono ka de mass be ma ye bia kwa ko mo nyina tena hall ho na sofo na anyi ani e busa ye duru wa mass be ma ne yire ne ma omu ndada ba akomo so sada no kwa de oso na yire ne ma nyina kogu dam ti e beduru fie ono na obi ani fie ho nyina ye din e wo nyina ye din mo dundun fie nyina light ti ewura wanam na asewa we die se ja dia si de we de nya yi bia because nipa no wa hunu bibia ma bo adwa tuntim ti sa de a we de ka aso me di nkomo eja ne de wo nkwa adwuma se masse bema esi me de obi aye no operation wo kidney problem abafi ho ntin ho kra wa po ho amaye se bi obi anka abesra wo de ka se bi obu kwa so no me ye wasew ka fo obu kakra e ma me do ye mi nyina na me nkasa sabio massive no me ena mpera de me sa ato aduanim ti me pomimpo me de medi na me do me yere soso eti de na me woka me duro wona na masse be ma na masse be nyina ko wura dem asesa me nkontafo ene me yere keto a wabo na wie no e do nyina ko wura dem na asew adan na wuyi emusa adan brane ni komo ti me te wona me ko hu se wato glass na brand no man no ato no ena me bufu ye me hu se wato sa glass ato no ena abusua me ma ye hypocrite bufu ye pa nam kasa so wanya ade nte se bio nipa wuye nipa nsamu wuyi nipa na wato glass a nipa no anom eto twene se bio ko obi fie ne de sa ye wa ebe ye ode masse be ma ba ya se obeka cheme ne se ono na tua ne dan ka timiti meka de onye ofi on chere nam sa so minim sa ono atwa daka but wanya ade me se su biem because nipa no sabio ya no operation e na obeka no musem ele tu nipa fo na wo wonyale o e operation wo wasiwi wo ba ya osisi ya osisi operation be de o Germany ya nto ukuso ko obi nchen no bi de bi ya we be ya ode na se conversation na ekoso no we masse timiti no enham so e ofi ho Wape na mkache my wife say mesrew me kope hotel baby aye dey ada because me to me stand this day we ya wapa aye ne e de akere me no tim so lam ko sam nyoma na my wife so so entimi nya de entna wo ti wape na ade asa na me twa me sister na say wa from Cologne to Frankfurt na e be 3 hours na boy nwumre be 12 na do 12 for me nim say oh we dey nyina akele e ba be da no na sad no papa no yes anyoma timi ya sa me kwa na mo so no so nyede ontumi ntena ho obedimachi nam so one trans na me koda hotel na ade akere ma ba no se da bi onim nyina ne bai timi kodia onim nyina be de ebekọ e ho ape na my wife ekọ ne papa my wife nyimo na ka be 3 months o ne papa so be bo my wife aso na so lucky na me ni ho ne masi fom a me se sanioma na ekọ papa no so be bo me yira sum me yire fa na sam fon free no so nkọ fane nkwasa semfiri nso nko say yawo papa ne didi atem rough so be bom yira sum nam ka jense me yire media no sabio wonya kura na wo ya medie ti brane enkwai abusua na me free minister na say wa Frankfurt na say wa nya ku page na me free register ade asinio timbetwama ko Stuttgart timiduru wa ya homache batmede me free no simi nyobema we dem man kon koda hotel so timi drive on kon adru Frankfurt ade a brefie na beda na wa bre ade kyen a
na wato asoko abusua ena me tuka hwi tuka nyina pala be jump mam na odi atem wona wa ya ade na me ka kire no wo se di atem na me kama no tum na me na me yire tuka pu abusua obi a me yire nyam 7 months ne ma me mpo entimi amfra me yire ai musa no se mo kodru ye ana mo akwa nkodru to ko hia wo fo bi se ya na obe ma no nya be ma papa obe jaya wale no nye tuka hwi yeko because fill me tank a live video mo bia hu se ana do be 12 na me video ye do Frankfurt me say live ye do one na minister na say wa na me papa ke kra na me nya parking na me sister we de ma me na ka ni be 30 minutes ma bre na de me nto so sa me ni obema me si fuma ba say minister so de me tere so a na ma sole saa o matching be 1 no to 2 to 3 na eduru Frankfurt no say minister dem bona mane no wasola kwagina kitchen aye nkwan say me ni obema what when did a brafie na bedidi na minister eduru obe 3 on wache be 3 na minister see from buy na nyina kopɛ parking nyina ko parking to obi ana say nke timi ade che ko no odo na minister da na di kire ntie di be na otwe e wo Frankfurt wo sa odo na minister da na di kire ntie no ye di be na otwe e wo Frankfurt ti mu hu ye Frankfurt a sa ase ni nyina no eno no sa ma se na de nsem ba abonten ase wo sa wo na odo wo nsem ba abonten wo na wudi kai ko high bloggers se e ma make kan nsem dia me news e de ma wo me wo news o mu o se pa e de ma wo papa fo na mo yesa no ma no mo besesa me wife nyimo kane ma me mpo enya oba atan a wo abadaye ka papa ne ko adwuma kane ma me mpo nyese oh me ba we do opa de onum se nusuba no ne ma me antimi amfre me wife da me wife me na me kache me wife ma me wife afre omo amfa ma me wife awu wie ye ne nyina mu no me wife wo ye no hospital ho ankasa na me kan so do nyame adom wa fa oba nyame asira ye mesira wo nkotodegu fom frɛ eye wo maame no papa frɛ wo maame ene wo papa na ne asi bia no yam forget it na mo wife so do wa kan amate mehwɛ mbaba ya ni mu mpo a me de ombone aye de acho mo na me wife e frɛ ne papa ne maame o frɛ ne papa frɛ ne maame frɛ ne papa 3 good days obi am pekene call 3 good days obi am pekene call papa ye wonsem ka o ye wonsem ka pa don't bring yourself we ye masse me buye pa but me fa ho ma te papa e wo to no wo fo wa ho no miss call so papa maami ye ase wo ba wo to no wa ho no miss call e wo so wo kunu frɛ obi na wo di atem kire na wo kasa e wo back o back e omo kama me bia waduri kama ba ka so la na ka ne di nkomo na ne kasa na mo sre bibia kama so won se wontimi nya sa ade nyina se papa se ne no ukogina abonten e ko ka kire obi se e na oba mu ade e na wase e mu ade na kwamana de a papa yen kasa ho biem ma make ne clear yen kasa ho biem da me ne me yere nete said the ono yere tie no montena abusa monte bra no e video no ai kokoye ya kofa ensem ba ya me ne mase yen kasa no di me no kasa mi ko mi problem na me wo na ekoye me ya si well no I san na ye o ya na ye me ya but na me nim say big problems okay the one day na me ha pay o say me ha pay na me nsuno wa se ha pay na me nsuno obi di twa wa na asese dabi na me kasa me ba na me problem ade na me nim ni na me nya hu ade kompotin problem potin mani e cause ade nti adrufo ni hu na pe na pa me do me call hospital na se mo pay ya na ni pa hu no so no dabi am pay am out
But a private share me no. On say between we on say who that boy. Maybe a boy in food no one. And then say on say na say how you maybe that to go why is say poof a honey pie. Hey. Enti me na na if you I was sound good and my must sound good. yeah na go back. Na me dey say silly to go na me now. Yeah. Oh, Germany. Germany has some of the no country. Bring me. Now, I do baby now for the American and Indian. So, what do we call hospital? And I check here, no much report. I die by Germany into Tata edition 7. One video also. Now, I buy now. On the a brofie beyond your doctors. Nurses to buy na the girl. Oh, not many. I Dano na ano transfer me. So mo fa me fi ho. Na mo fa me ko mo fa me mra S. Nani. Omo yes na me so me bese because na me na fofo ewo. Nti na wa yo. Na fofo bre me ho na man bi so oni mi. No, by my office, or be in Niama over the Germany by no be here. The money we want would be jamming. The shop on our website relaxing at the internet, we need me. Aha. And the no power, tablets, and the group you give me a fee and I could name yet. To me, there's something called. No, Messiah said, send I didn't name me and they mean to me in court. You know, I'm not having hospital. No, I'm having hospital. Obia, or Sati Bia Wim. Obia also a problem we say move. Anko ye nim so be kind of story nanka ye nyina ne dey futu se mama ye ho no na bre ye man cap glass so no mano a na mase be matimi ato atwena na wa sabio wona ukosi ase ubi se ya na da bi odo onim ye fom di watem a de mase da ye nyina no me forget you me tuka akọ ono ne nua ba ka chem se mama nko me tuka every stugat ya akọ ne fie no ono anka se ne nua ba ka kire me plane say mama nko but my sword thing because of something say many ne ba na tie nti adin me ntwa bibia so na me nko muntie ne ye pa me down 2 weeks me ba na pe ba da so da ho ken because omo mu say e kabi nam kwan so ba nti sa aka ne de am say amo che mu say I don't know ena amma me so no de ba boho before down on na mo so transfer me de ko yes wow I was masbema obi se bi o my permission na wo be da wade obi akwa se fi a o no ntimi en request am se bi afi na nipa na ba masbema mentimi soa obi keke aburo kire enya ne sa se o sole ado bi kwa wase fi ono ase o wa no o me kire mu se o timi kire kira manfo obi ene wa wagimi o so one na ase nkasa o obi anyimi ye so one na ase nkasa me busa no mbe free kromu akrompo akon mbe free stugat akwa me de tunanim o pneso mkodu wo no menene di nkomo be 3 days enyina fa interview no ono 3 interviews akakra na ese ke gutwakra na yentimi entwa ne tu kapu afri wo tu busa ya me bona mane pa woni bibia A to Z mitumi so le na say onimu a nka me wura afio na ko pa mo nipa no woni pa misi from kwa ko ne me na eko ene oja ya wa anko to onim A to Z se nipa no me ko fa nipa na ba na ka mempo no ka me sam yo nipa boni ni a kama anka kire ma se nipa na ene operation se me nipa boni ni a kama se be ma na kama anka kire se nipa na operation kama no tum but me chekire mu nyina kire se nipa no situation nie because me nim se wo ba interview nke me ensa na e betena ase nya be interview no kemi ensa na e betena ase na ye sa interview no tim chekire ni nyina mu kire A to Z enso masse bema at the end no o yes nipa na yale ntino on pese nipa na o yale beba ni fie nipa na o yale no beba ni fie
na wonim sɛ mpɛsɛ nipa no ayɛ bɛbɛ ofie a ana wanka nkyerɛ na nipa nso kwa wonyale o e operation ene ayɛ no te sɛ bio me na woyɛ mase no e yɛ adwuma a meyɛ mafa ato me ho so na nya wo yale a wokɔ hospital yɛ dɛn asew wo yale a wokɔ yɛ hospital tamu a me wife e wo mbana na mankwa aketoa drag ye wo ne ketoa a oba wo ho no na tata na covid abapa na covid aba asata mpo no obi ntimi konkosra obi wadanfo nya covid wadanfo enya covid uma wadanfo de covid ne ba fie ho ebe som baketo anim mankasa ko minim se nya ade akra no bi be de bi be ye no why no ma bebre why nioma bebre de munti that's him doctor we were on so we did the report na ana 3 days develop and on so ambulance be fa and you did a call the ho no munya go train so mo check me no ka say not know me say me no nyina wo ja mi ngu mi yam the asking for the no mo check me sister ma ana mo say me am timi nante ana mo say ah say me siri to ko ndia timi nante no ako ko from penny or hospital wa ba o do me busu am question say nti ya me nisu mmiri mi ana me so me nisu be bri mi a e wo mu a once in a while no mo say man na we no enye me no na metimi enante metimi fu ko na mo say ah I'm saying you hunu eni kwa say wotena se na say da bi o say eni kwa say ka trans say I'm say one mini white cells moja no 2 mini red cells what's a white cell no na say that dey twa wa e pie bi kan pie na I don't know sili to go no moja na twa no na say no no yin everybody e bi ni ho na bibi twa me ekro let me wu miti an so no ntiase abu so se video no mo ai so mo ntiase enti akoba se omo bet omo yibi hwe bi a me wo no ta de me ko intensive no wo ni ti abochi so machines be si so machine we vitamin sa we mi ti she we wu na me yefun ye bi so abetu me yefun so na omu jira me so saa 24/7 na tumuze ya tumoja ni fa ni tumi fa ahona ni muze moja no kwasa ye ofita ho ye moja fita ho na me nimu ja na no sa fita na firi wu no e no di bu mu ama ana ba fe ye fit moja red bia no ntabuswa video we ni video a enu ntino me ne mase ye nkasa because mase de oyeye no ene efiri fie ho ti efiri fie ho na adwo no sabi ko yo batampa a wodwene ne ma ho a kono mpo be ma ne mpo beto be stop him say adwenpahene me ba we de nya asem bia jai menko yes sa ne ma no ai de efiri fie ho no ena puwa ene ye de ene ekoye nti ye ba ye te ba bia adwen ho Bible so me na papa ya san ye audio abedidi me yirate munti o obi ya ba te ba bia adwen no na papa ya san ye audio abedidi me yiratem na me je fun no say asew enough is enough ja isa da bia o ya na odidi me yiratem no na oba no awale oye walefo na sabi wo mpo a wo ye ne ba no ena odidi na tem kire da bia no nti se me so me di me yiratem a de na wo so obeka obetumefo ana papa ni muni ye kum ni atem didie left and right na me ka kire no say mini na atem kire be kan bia no onye de wonka oka na yire so gina akire na ofaya gum na yire dim yire atem na odim yire atem and make statement say me ma me yire na omo nkasa because eye too much da bia no oba na odim yire atem oba na odim yire atem na odim yire atem ti da bia na be dim yire atem na ota wale ase wa bra wo ba wo ne tie no a oye mase ba no na busa form frɛ no enye se de omo ye no ade so la also bi ano ya bitie wanu asem a woto ex wife ho
anga so nu asem tie Bambone no a oye ya wanya kunu a wodi abo abrewa no o mfere oba no wo maame akron kamu ya ena wo pagya no na ade no ko ena o ko ye no kokoyi ne bayie no ena o de ma no ode ma no ena ayi bayie ne na de eno eye adwuma a ono no ejina wo se omo ebes eye omo pese omo kume eti omo se ye mfa memra no me bayie timi kume me bayie de me nsoro bayie o obeto oba no ho papa oba wo de na da wo nkra mienu o de be wo se to maame no ho no o ye oba a wo besu papa we ko jira be o kasa adwempan yi di atem me so afri no ho house bedon school na me call mase wo me ko school no ntimi kuta certificate ti e kasa obi di oba atem a o na kire me ono wona me suan ti de muntie na woni mu a aye ma to it is also ye bayifo a so ye bayifo a wontimi nya me hwe wontimi emfa nya me hwe osi apro wo fi sa bebie se Martin e ko no ntimi atemde mi so afri no ho ti mo ngotere bi kasa adwempan ne na yere mu ade ya me o obi no betin metiko aka fom so o ya ade na se me kasa me mfi wo a na me de na me mfi me so wo ye masew me timi nya de eni na tem but esem de no bebia no kreda no e de eto ti mo nko we ye ne yere a woni na wo ne ma mienu om di kan a sa ne ba no ba ko ye oba a wo Germany a Frankfurt wo de sa ne baba no e de o yaw afa ni mu ama ne ba be ma so a woni woman no wo no be ma no so e wo Greece sie miamanim da ye ko ho a papa yi esa anyoma no ne baba be ma no e girlfriend on na ti Greece e friend wife a na papa na je phone no ka kire ne se so onye krata ama no baba ma na ma wonye o me deport no enkofi ti o ma ba wiase na adwene boni sei e de ma wo ma eye papa ti wanu mu nseme o ex wife na wo to no sa no on pese o mu kume eti omo se ye mfa memra no me bayie timi kume me bayie de me so bayie o eti so ye bayifo a so ye bayifo a wontimi nya me hwe wontimi emfa nya me hwe osi apro wo fi sa abebie obafo batantan onye na ama no ko ye wo ko share experience on the mic yo wo ko share ye no wo mpo kan nyedua nkwanta nka wuwi ye wo akwala no so wa hwe akwala no ene wo ba begina ho na ka kire se me ma hwe akwala no a ede akwala no aba bedru sa abre ede na aba bedru ane akwala no ma no sika wodi nyame betia wo ka wo nyankopon kasa eduabole ye se akwala no wodi wo musika bia meme de me hia wo momo meme hia wo momo a me hia wo mo hwe na wiase no se obi wo papa no me wa wo be brewa abrabom nya no me bia ne papa wo ye adwuma because enfifra mate je fifiri e won kwala we ho no ene o hawa kwala we di me afamu no asabie no a se nyankopon te esoro pa asabie no a meka enya adwuma iti wo de wo sori a wo untufo no nkwasi asem kwa na wudie no because wanya no fo any ade iti no wo sa kwasi asem na wudie iti ya fa wo senu abon no ene onipa hunu ne nkwasi asem ene ujimi no wo de ya fa bra me subiem na ye nkwasi asem wei efa kire me biem se metime ba bia
wo ba be di matam no a mamu ya wo no wo de afa bra me wo kan se ayi se kresi a de egu wo abo obafo ba tantan wanim tuntum se jabidie abo ati se wo hwia kai bayifo ba wo sori na wo si agata na bayifo agata onye bayifo se wo na wasisa baye ni nyina me ne otie no na kwabrabo achi diu kwabrabo achi moja e kan kwara no ho enti na omo ebi evu nkwase asem sa no na dia wo so wanya eba wo baba akoro a wo no wo ba no otimi hwe no school aboa nso sa kwara no ko ya ade unipa fo edo wanu mo eni ade no nti no eno nti na mamu ya no o shini ba o de afreme na didi matem ka betin se mama ka kire o kwasia ba ti se wo aboa wo firi sa bebie wo nye be ma na asa wo benya be ma aware no wo suba boni we enka wona na wo ye se wa ye kunu se wa ye die wo de be kwa awie ye wo nya be ma bia e no aware ne da what shame abusia papa no on the mic yo enu ntina me say me no shada enye free because atem dey we e the same so dey me me yire o ye bre papa atem die anopa awia anwumle di me yira tem to me yire ho we an ex-wife o we compare just the beginning because papa no we can why na twice unim sa wo ton me mensem unim sa wo na agu ho anim ase papa unim sa wo ton me social media no bi no beto agu anim ase o obiat mi ngum anim ase e o media no so agisam kase me mfiu na se yesa abo beka wa ne firi ontumam wo na wadi kan e de wo nsem aba media so ye medi me matem medi me iratem wo wonum asem papa say ti o voice biem on the mic yo anu oya me swefri ho na na ga me swefri o ga se di matem won ti wonum asem biem o suba mbone no a o ye ya wanya kunu a wodi abo abrewa no o mfere o ba no o ma me akron kamu ya e na wo pagya no na ade no ko e no ko ye no kokko yi ne bayi no e no de ma no o de ma no ena ayi bayi ni na de eno eye adwuma a ono no ejina wo se omo ebes eye omo pese omo kume eti omo se ye mfa me mra no me bayi etimi kume me bayi de me so bayi o eti se wo so ye bayi fo a so ye bayi fo a wontimi nya me hwe wontimi emfa nya me hwe osi apro on the mic yo ofisa abebie obafo ba tantan onye na ama no ena wokọ ye wokọ hye nkradedua na wokọ hye ye no wo mpo kan nyadua nkwanta nka wuwi ye wo akwala no so wanhwe akwala no ene wo ba begina ho na ka kire se me ma hwe akwala no a ede akwala no aba beduru sa abre ede na aba beduru ane akwala no ma no sika wodi nyame betia wo ka wo nyankopon a wo hata ho no se akwala no wodi wo musika bia meme de mihia wo momo a mihia wo mo hwe nene wani abro sa ede na wiase no se obi wo papa no me wa wo be brew abrabo mu papa because if you fra mate e won kwala we ho no ene o hawa kwala we di me afamu no asem bie no a se nyankopon te esoro pa asem bie no a meka
enye adwuma obe charge you wo de wo sorry a wo untufo no nkwasi asem kwa na wodie no because wanya no fo any ade eti no wo saa kwasi asem na wodie eti ya fa wo sem abon no ene onipa hunu ne nkwasi asem ene ujimi no wo de ya fa bra me subiem na ye nkwasi asem wei efa kire me biem semitime ba bia wo babedi di matam no a mamu ya wo no wo de ya fa bra me o kan se ayi se kresi a de gu wo abo bafo ba tantan wanim tuntum se jabidie abo ati se wo hwia kai bayifo ba wo sare na wo se agata na bayifo agata onye bayifo se wo na watisa baye ni nyina me na otie no na kwabrabo achi diu kwabrabo achi moja e kan kwala no enti na omo ebi evu nkwase asomsa no na dia wo so nya eba wo baba akoro a wo no wo ba no otimi hwe no school aboa enso sa akora no ko ya ade unipa fo eno wanumo eni ade no nti no eno nti na mamu ya no o shiniba o de ya freme ne didi matem ka betin se mama ka kire kwasia ba ti se wo aboa hu firi sa bebie wo nye be ma na asa wo benya be ma aware no wo suba boni we enka wona na wo ye se wa ye kuno se wa ye die wo de be muntie en SYF no asem o kan bi koda bi apa no so la wudi ne matem di ne yiratem edidi e kan say nas no nyina atem muntie edu say cheso de wiase awo no won sakira wadwe wiase awo atem di die no ade firi kwa me nkroma penso no enu a ne da so kutawo wo de me say ye chenyansa kora wa anya bi asem bia na de ni patam asem bia na de ni patam na maku na wudi na tam bone be na waye wa wudi na tam sana na aku yakuru wudi na tam ano ka na adwene e no de kire wo waye ase wudi wo so waye ase papa wo no ba kura nya asam anka wase die wo so fel Martin ye pa sa waye ase wo ne de ese ka otimi ya ase papa na no ba kura mpo nya asam wo wase wo de ese otimi do buoma no na wudi me yiratem with no reason na mtimi je phone na me no kasa sa aso mesrew men di me yiratem sa na wo danatim den de ba me so na wo wia ye ne wo nkasa na wasa akokan atamfo ti wo abeba ha o kasa Becky tell your husband to stop no se mi ja me yire kura na ono no de ko baye ne papa no nka ebedo ebejensemu se ka mi ja na munim ani eya papa wei ede me yira fa mu a kromu a okosku mpa na papa we twopon kronyi bi ma no me yire nye ni papa pa kwa ye basa enyame na me so ma me hia me yire ntina me yire me fa nsi fom no sa nyame pa na me hia me yire a na ka me yire ko hia be me bia wo ye basa sa me ka me yire ka me ma be 5 ne na wo e kromu a so asedan ka nyame ne maame o hye fom so me daye sa oba na wo hia ne de jeni free enkwasom tim ko je me yere efri enkwasom ye wasam ka o me yere papa we o pia na otimi to eye hall woni ne tifie o wo pia otimi to hall na me yere mpo tv mpo nhwe bi me na mto laptop de koma me yere na o papa de no bi da ye o a o ko kan atamfo so o meko na free na akure muntie social media so be comment kwa na wuntumi nkonto kwa enye mase wasem e na akofa abeka na wanim say what defeat me never and ever so ka unto kwa wet adwenpan na wan kasa da adwenpan da ya ono no abekirekirem ti mamu be comment kwa mamu nkofa we asem ma kofa we asem ma na se mutumi komonto kwa ti wa be comment kwa social media no wan kasa bra ti make ne clear say mase odie me ne ye nkasa
ti omihia obi afutuo una afutuo a ko wuram ko ka kira ba ko de se onua ina kokko to omere fie unwale ye obe wale bi na wale bi a na obete ensiw bi mo ase so wale bi a na obete ensiw bi mo ase me se me nim ase ye nkasa ma make it clear me yere so ene ne enkasa because papa no wadi ani ache papa no dia for how mu ache ma make it clear wa tefiri na ekro no wa obeti se ma sensem ne number bia no Adwenepahene me ne nkasa me yere so ene no enkasa wenye no matter how ne na sefo ento sa to wa ka wo dia pa ka betwe sekan Ghana fo suban ene nyahwe na wotewo na wase bema etimi de woton ma watamfo wase bema se yetu a ka papa yekodabo yekunye me ne bani nyina mase bema etimi ka kire me yere o ka kire amanfo bloggers mfiamfia bi okoton amomo se on de wotan ne ba ne pa ase utim bi wa no ka kire obi hunu se wotan wo ba pa wotan wo ba o ba no so yin obiem so di buo na ni die e de ma wo ba so di obuo e be ma wo wangasa tie wo ba be ma panyina num asem na me fa mu nsi ba be mo be rap a kire wo ba be ma na o grease na kwasi o be rap de a kire wo na unua ma so num asem ho na be hunu wangasa nipa ba ako we say yanfo kura wotimi nko ye twa wasu papa ye twa wasu afiri yanfo ko yanfo ye hwe o be bo se kronfo after the memo says, "I will papa so wed Jimmy, unim nyansa." Se wo nyansa nka wo nya kwasi ade sa. Wed Jimmy papa. Me twa wo grisi ya. Unim nyansa nka anga nyamse memra Germany nka me ba ya nka ba me amba. Kwasi ampanyini. Wo nyansa. Stupid man. Mama me abodua. Wasia me so na me se na miska efa ho says ska bia masandi abre obia no you will be accountable for it. I will go and report you to Western Union. So would me sika say we have from airport Germany. I have your passport. I'm telling you today. Ne baba man no abusua ebi mu se Adwenepahene aden ntina no yere mo ne mo senkasa yere ne papa nkasa abusua obi a wo ton me mama tamfo me ne nkokasa me frɛ na oba record me se me frɛ ma se be ma se sie ya obedi matema wie asa record ma sala ko ma manfo se o kwasia no oba frɛ mi o jimi fo no oba frɛ mi o masa didi na tem ti me se me frɛ ne frɛ chana me nsuro obi a wo se mba me ni ma se atem wo ye ma se me di na tem aye dai ba boni a waye ene se bi won fo obuo ama ye se na se ne me na wo mpon kamenu obi ekwa kamenu obi mpo ekwa usi musai asew kamenu obi mpo ekwa ka wo usi musai na wo kotai sangofo na chi se medi matem medi miratem but me body no bulletproof atem di ne bom se po na ekọ omontumi endefeat me da to omonim se wanu mu asem na omde ba wo na me expose wo na ye big fish. The more na wo kan wosem no the more na me expose you master te wo so me ni watem da but me de wonu mu nsem beto bonten say me mu ade ade a omuntie wangasa so wonu mu asem a wo se wo de obu ade no a wo so tufo no woni ma futuo papa da ben we to bafo bi ono na wudi ba atem bi ono na wudi yiratem bi ono na wudi diatem to dem po na ma fele me ka kire wo to da na ma fele but me do me yere me do me yere enu ntina me yere menya ne basa no se me di wachi a ka me ja me yere ka samne ka wanga sa wasa de me yere atena ho aka wo se edidi na tem the same thing and ade ye oba a wo Frankfurt no a ma be ma ne ja na wo so ra wo se di twa ne mpoa no a be ma second one esa ba be knocking sa oba ne nkwa no wo de mema 2 ensa na apoa ma no papa why wo se me ni adintin wo se wa wo kan se kwamna de ono de wo ka asem no ka so be ye obeye o se be sra wa ye ma obiem no o se wa wo udi ho adanse wo se udi ho adanse nti sa na wiase etie wunu aba ba ko so de nkra ma o last hour na se me de wasi wa ha
tino yero ona ka kire won kura na wo suma suma mo no won kura to fefe wa for bloggers na wunim say wanyo mo no me bigger than them obi anu ni achopa wo ha wo na so be pe achow because wo na wudi kan e be ton ye e wo social media baabi e se kira boa no e ho a eni sane no Mrs. Somehoye. Bedu say. Wakasa o yimi wakasa ye kura. Wakasa ye kura. Ada mi say o kasa get through. Eyin kura kasa na wakasa ayin. Enye kura. Eye fere kura say am so meeting kasa sa. Ai fere kura. O kudi di bawo mi atem. Na baba o mi abebi a wo sua nwoma akoduru. Bedu say. O ti sua nwoma akoduru bi. Sister, ma adwe, mo want to say. Me say ho adom ho ye. Abranti ye oda yi so hwe no. Edu say, de mo ame sha akonfo no. Yes na nakodwo wa eyire ba ono wo kasa sa no. Na wuri aba de ma buni ade mama na mu gaye. Nkura sikasa o kasa ye kura etai kura. Etai kura. Enti mama na mu gaye. Sadam na bo de be na ndisi fo be ya amawo. De be na ndisi fo be ya amawo. Wutimi eka se uwu amawo ba ema wa yi ase. Oba wonya ohwe o. Meira menene tie onya ohwe ni di watem. Di papa ga bo so me so a me ya adwuma a ka me first kade nyina afa melo because ma wale obanya sa. Papa ka bo so me so a na me ya adwuma a me ji me pay na me fa de nyina melo. Hwa me ex-wife na maame ene ne papa me mai mienu Ariana ne nana mankwa omoto gift ebro mu da bia why bi one day bia oba ha afimu ani a oba ha ma nana mankwa €100 no o ka say first come back one day oba ha na o ma nana mankwa €100 no wo say first sika emrew wo sande o bank account nyina Abraham yere say first sika tumbrew back na we ti sabi se menya me na me be ma papa nka oba no kamaja no de wo ye no na nzo pa wale jaye but oba no menya ne enya ne china kwana kwose po me do me yere enu ntine ma wale me yere won krata so no ma wo baba ne bi o me baba akoko wale a me ntete be ma no se de wo ye no papa me so abusuya o me wo abusuya I so abusuya I am ready for you but me so mu nyina omo ntoke omunya dai omonchoke because ye dey ana ye abusuya but I say social media na de bae no ese manfo etino bi ase because amanfo bi ejimi toto omu yusu wanu mu nsam e dey jimi too much nipa bi yusu wanu mu nsam e dey jimi me mo ma tension but wo a wo yamase no me ni watem but me kirem ama wiase ehun de we a osi etie diba omi atem e ma sa video we omo ne me ko ho se mentufo sa akrofo na ne wo no my fine no omo na de one video we e trendy pa o social media enkobesie na wo ne na fine no ono na e de wo video we trendy kese e o social media wo ya full video na me da ho na enkobesie ko kate ha no not sometimes hey jack ya si we de ti na no mu sempa taso ti o rap na de ma ba omi ane ne hwene se aponche vice president no ne hwene se aponche na ono ogirawa no tetrotrom ayi ena no odie ayi kalawele eni ade ena no odie ena de wanya baabi wo so ye vice president na no woni ba oni a ne hwene se aponche vice president no ne hwene se aponche I'm so be say no ogirawa no I will stop following you from today me angasa me block wa ha me ano me ma bye why enemy ni atem ntiko me angasa no me block you e wa ha because me hian e wo me platform so me am dia ma block you bye e be hia e wo soro ahemem why o ye kwase ampanyi na wagimi a yen so e wa ha sei ma block you me hian to ba na be misbehave pe me block you say we the wa wo say
Wa ngasa be follow me from today. Obe follow me from today. Nti ma block e wo tie papa rapping yan kwe. Ayi ena no odie ayi kala wole eni ade ena no odie. Ena de wanya baabi wo so a vice president. Zabusua sa pepe aha ena mede mu be dey ebesie. Yese empanyfo dwale wi a na ensu ayedey. Ensu asa. Meda mu nyina amase nyame ya adom a besa ate adwempan nka. Nti wo so ne mase eye free. Na wo se wo de ebi amase ekeke kan sem kire no efiri na krom yankasa mekine clear nti nsem bia mkuta wo mase obi amomo mase no musem bia no momo because me no me expose kin mo ya ade na me mfi mu a enye se bia obi ayede ada me gina ho pa de mu ya nyina mahunu mashada ena mayi mani me nsuro obi a o media no so me nsuro obi a so ntimpa mo me mase mpo na my expose ni na wo Masimpo ena my expose no to no mercy. Masimpo ena my expose no na wo. Why na betimi Adwenepahene? We nya lesson emo bibia. Wo ye batan na bakwa awale a jai oba no na nware na wale. So oba no e de report brewa ena wotimi ejina wale nim asiesie. Oba fa report bia mrew. Papa, Obama report to be amre but enye me wife nkwan so na wo de no obey your Frankfurt wo de di no my wife wo de di no obaba ma so Greece ye ma ne krata no wo se nke ye ndi porto no ti me frɛ ne yire broni se ma wo ma ye ne krata me amani manimo na wo yes a anyamara sem no sa de ntra wo tete wo masa na wo wi a bema wale oba wasa de bema nanim eye fom de di bema natem na wo wi a bema no amanfo a ono mo nkasa no e na ono mo ye fine na bema na bi na no kasa wo se wo na oba na oba no wo na ahwe no nti wo oba no sa wo beton no mo wo sa mo ton mo ma na mo anwo sa mo ton mo ma na make it clear wo ti mas no no ankasa me video na nsema wo se ne mba ma to mpopa mato be boase munim de we am ba mesitie ba ne mato be boase wo ye mase ti me jai ne mu kakra mpese from afa ne mu kakra na ohunu se wo de anya wo de ano no moma no to papa ne se wo de anya wo de ano no efie bia so mensa ewum efie bia mensa yedai ewum mene me yere odo ewo ye ntem mene me yere no odo mu kase ewo ye ntem nti ye metena sei e mama me feki wa ha sei ye da bia no ade ye ofie ne de ba media no so sa manfo so be de ebe hu papa no e pese ono no be didi yatem e da kira manfo de a papa e onu mu nsem na atwa agu no atemde no misua afiri wangasa ho misua atemde no afiri wangasa ho A to Z me ba school ho e na ma pon me ho ti certificate no udin na egu ase certificate no e na me so me ekuta me a me bohu degree nti o mo na ka ho sam kirom no wo ya panyibu ho respect ho wini mo bi wonsia ne da wo frɛ wa no na wo keka oba ho sam kire no wini mo bi wonsia ne da wo frɛ wa na keka oba ho sam kire no de nim nyina no ope fame ho so ope trend ma starting be trend o pa don't worry why we dey Becky TV me trend o fine me trend o kama ama wangasa ho aide ho ato omo a ko mo nchenyi no mo ye nkura o omo ye tofefe wafo ti me angasa ma ba bonta be mekini class me ne wo ye nkasa so ati ase eti me yere so no ene ma de ye me yere so wa waka se uwu ma me yere em wa yi ase but ye mo mpa ye se obewu ya me ma nkwatenten because o ye mase nya me ma nkwatenten but me Adwenepahene de mbapa nya de wuyi mbapa taboga mbapa bua fu pa me ka kire wo mbapa taboga ne bua fu ye pa ne bua fu pa yesu efre busuam woni me da mabusu afo bua fu de we mabusu afo bua fu no but ade e me dan se mabusu afo so bia pa me yira asem obi afra o yire na ne ho hia omo fre kwa ne ye sre twetwetwe omo se na me se me
me stress nchimi o tena ye frɛ Mr No Pressure no tiasew we your message am da brew menim sɛ wo hwɛ me ene e weekend ene wo nkwa adwuma wo fie sɛ ne otimi na akukuduru a odi ka kodi atem first one a ye de buo ma wa ya ansoso no enkyɛ sɛ obɛsan ato akoso aye biem me stop you bra biem na me nsa mra biem the more na wo kono na me bow so na ye big fish me nkasa ho biem da me ka chiro prin sɛ one matamfo me ne me yira tamfo akoye baako na otimi from no mu di nkomo never and ever yen kasa ho biem da wa anya ade abobeka wa ne fruntumam sɛ ye no kore wo ye baatan a mentete wo ba wo ye baatan a menwodwo wo ba na wiase no nsaten nyina enye pe ko bi ya ade no wo na wo kan sɛ wotufu wontu ye foda wo mfrɛ ye ntu ye foda wo frɛ bia na odi me yiratem me yira ma ehwa akora ahomakye na anopa no wapon adwuma sesi no na me yira won fra ha ma anka wo frɛ kora to boy wo enya wo ba na odi natem na me am de me ho de me yire no kora no me ni natem o me am de me de me yire no me ni di natem ti papa me sem papa ne bu afu ye pa mma pata boga onye de wayi won go social media enko ye sa anyoma no na wo de pa de wagu ho ani mase o wagu ho ani mase papa ka wo mpo de ka wo bedi matem a frɛ me na di matem se da bia wo ye no wo bedi me yira tem a frɛ me yira na di natem se da bia wo ye ne ba watra boda wonu asem no eda ho forever and ever as say omu nyina omu yusu o papa panyimu odo nu asem ma nkra nketoa na omu jojo omu se gu wonu omu gu wani ma se social media tabusua ya wie ye de besia ma make ne clear wie me ne ma se be ma be 7 months ni ye nkasa me yire so no eno omu nkasa because enough is enough obiane ni a chopa obiane ma se be ma ni a chopa wo ma ono ene so pe a chew because efie bia no mensa de ewum abusam de munyina wase ma make it clear ahwie menim say de makan ma busuafo so no eni age because obi ntena ho e ma sabio oda bia wo ma e medidi atem e back door medidi atem na wo wi ankra nketoa wasa de wa wonu masem akoma ankra nti papa yi wujafo so na wudi uba na tem a nipa nso di uba atem di hia wo no na nti wo feel say wujafo so na wudi uba atem metie na mesre sam say papa we pa so why like you why afabone o why lucky ba me kusie me pia wia kusie o me pia wia sam se me di atem we mase tinam se de buo ma no me di buo ma no we mase wo se ba me na atem e obi foforo an ko ba gina left and right ti me de mano se ase umia pass by twem nako ma making it clear e wa ha picture we ye fi ha na ye nyina twa no meboa de be na pa free power awusa me de mbasia na me adoma mesa ate enka bi nti free na kro no wa woni mas ne free bia fa no wa wo be mas ne bia na wo ye metamfo no fa no because say on so abekan atamfo fo ho mas enu masem bia bo because me nsem ekita me no nye de mo bo no ene be ko ba bia ye kuta nsem akese nyame hira on to konem the name still remains Adwenepahene aka Enkrata mu King Kong aka Fufoken aka Bema yemfa ne yere enim enye fom mas mpo ma bon tuja kakra no na moe yenko etenyu no nsi a ye de mosi sa pepe Adwenepahene TV Becky TV aka Enkrata mu King Kong Bema yemfa ne yere enim enye fom Adwenepahene TV Becky TV so about life what no about so what I see I know what I see Adwenepahene TV Becky TV so about life what no about so what I see I know what I see aka I'm King Kong aka so two of the aka Fufoken aka this time no size aka I'm King Kong aka so two of the aka Fufoken aka this time no size I brought down to me for a year and no one from be a broke to my
Madam say, Medumbusia, Namia Duma, Ebesensia. Love you all. The name still remains Adwenepahene, aka Nkratam Kinko, bien to me from a Enka form. Never and ever in my life. Peace out.